Ger, samangka sira-sira kabeh dibawa ing palagan kene dikongkon olah krida lan kanuraganmu ya Ger. Tapi ngopo kok malah lungguh sila? Jeber apa kuwi Ger ing tengah palagan ngono Ger? Apa sing kok jeber kuwi Ger? Alon-alon Ger, alon-alon lakone lakon, remak-remak lakon. Ger, coba kayak dicelok katamu Ger. Ono beling sing nancep di gede ora? Nok aneh. Tumpak kowe. Loh, Ger. Kau tolong mana segera kacang Ger. Cepetan belum? Delok kakine sakit tuh, kakine sakit. Ditolong Ger, ditolong. Ayo Ger, coba kali belok segera kacang lu. Sekali klaru, sekali klaru. Coba dicelak sekali kacang lu Ger. Lek mau ada orang pengen tinggal anak kucing ngono lho. Pak, mati. Iya, duduk sini. Iya. Tuh, mana? Enggak tahu. Coba lu dicelak selama anu Ger. Enggak dilihat. Delok. Loh. Sing loro sik kene Ger. Belama aneh. Sik. Takono. Ora aneh. Jebul lapo sih? Dua. Kacamatanya mana? Oh iya, lupa ya. Iki lek sapa? Ini apa Loh, itu? Ger. Gitu Lu kadang nomor kok kapak nih Di Ger. tas ada. Aku Harus kok kapak nih lho. Aku mau. Hah? Mau aku mau. Iya. Gak krungu. Ini alon-alon ya Ger. Alon-alon. Rumah doa terus selamat. Alon-alon. Iya. Terus Ini Ger, coba kali coba kata lu Ger.
Oh serabah. Ini Ger, bisa ini ambekannya lah. Ya. Saya mau dandani kok. Apa keluar dandani? Terus. Berapa? Iya. Kowe gak kleru dong, Ger. Kowe gak kleru. Lah sing dhewe ngisor dhewe lho. Lha tadi payak piye? Ora apa-apa. Tuh. Wah, Ger. Sudah kabeh wis pantes dia dijuluki warok. Jadi kecil. Lu kok malah cium jauh dada. Lu gendang ngono, dengar joget. Iso. Ayo gendang. Alon. Dadane. Semacam warok cerongan. Ora. Ayo kele, benar juga kele. Alon ya biar. Dadane. Oh. Hati-hati ya guys. Itu sirai kacamu bencut. Sirai kacamu lho. Iyalah, udah cara dilomok aneh. Iya. Ini sirai kacamu yang bencut pada aneh. Waktu aja pansikan. Itu menek dulu. Ya. Jatuh ya. Mana gak jatuh? Penonton, kita saksikan bersama-sama artis kondang tutupnya Jawa Timur bersama You Ferdi. Dia kaca melihat seneng gue bisa bos. Gue kebor di tenaga. Kacamu seneng juga. Lalu sudah ubah. Kayak hilang sumu. Lah, ya toh. Coba gue. Coba. Itu loh. Ini keadaanmu gue. Orang apa-apa. Yo. Pancen sira warok kang pinunjul, Ger. Ayo.